ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. китоб манбаи асосии саводомӯзӣ ва василаи муҳими таҳкими тақвияти ҷаҳонбинию маҳорати суханварии насли ҷавон. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар дили ҳазорҳо нафар шавқу ҳаваси китобхониро бедор сохт. муассисаҳои иҷтимоӣ ва соҳаи маорифи шаҳри Кӯлоб бо ангишти ройгон таъмин карда шуданд. идомаи кишти картошкаи барвақтӣ дар ноҳияи Фархор заминагузорӣ барои фаровонҳосилӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. ҳифзи истиқлолу озодии ватан, густариши пайвастаи худогоҳиву худшиносии миллӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасот ва рамзҳои давлатӣ, таърих, забон ва фарҳанги миллӣ, таблиғи аҳамияти сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ бояд вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бонангу номус бошад. ин аст ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон барои мустаҳкам гардидани сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ҳифзи осудагии кишвар, тақвияти пояҳои давлатдории миллӣ, рушду тараққиёти давлат ва ободии ватан талош менамояд. гузориши Бобокалон Аминзода. мафҳуми худшиносӣ дар он ифода мегардад ки ҳар фарди бедордили ҷомеаи имрӯза бояд аз таъриху фарҳанг бархурдор бошад, ба забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арҷ гузорад. озодиву истиқлол барои ҳар як шаҳрванд дастоварди бузург ва муқаддаси миллӣ аст, бахусус барои ҷавонону наврасон. зеро маҳз оромиву осӯиштагӣ дар мамлакат боис бар он гашт ки мардуми тоҷик ба дастоварҳои назаррас ноил гардиданд. дар воқеъ ватандӯстӣ, хештаншиносӣ ва худогоҳии миллӣ ягона роҳи ба инсоният расидан аст. барои ватани аҷдодиро дӯст доштан чӣ корҳоро ба сомон бирасонем мо ҳамчун як ҷавони замони соҳиби истиқлолӣ. барои инсон ба худшиносии миллӣ бирасад бояд худшинос бошад. худшиносиро дар худ мустаҳкам кунад, сипас ӯ метавонад ки ба худшиносии миллӣ бирасад. хуб худшиносиро чӣ гуна дар ниҳоди ҷавонон мустаҳкам кардан дар лозим аст? яъне аз мероси гузаштаи ниёгони худамон мо бояд бархурдор бошем. вақте ки инсон ба пуррагӣ аз арзишҳои миллӣ огоҳӣ пайдо мекунад, оиди таърихи пурнишибифарози миллати худ медонад, сипас ҳамон худшиносӣ дар ниҳоди ҳамон шахс бедор мешавад, сипас аз худшиносӣ ба худшиносии миллӣ мо мерасем. дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нишондоди оморӣ қисми зиёди аҳолии кишварро ҷавонон ташкил менамоянд. дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ тафаккури илмии ҷавонон бояд дар ҳоли рушди устувор ва босуръат қарор дошта бошад. арзишҳои милливу манфиатиҳои давлатиро боло аз ҳама арзишҳо гузоранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо талоши пайваста барои таҳкими хештаншиносиву рушди илму технология ва солимии ҷавонон дар мамлакат имтиёзоти давлатӣ ва имконотҳои васеъро фароҳам намудааст. замони муосир ки замони бархурди тамаддунҳо ҳаст ва инсоне ки аз худшинос набошад ҳайсияти миллии худро аз даст медиҳад. агар инсоне ки аз гузаштаи худ аз тамаддун, фарҳанг ва хосат забони худ огоҳ набошад, фарҳанги худро фаромӯш кунад, агар ҳамчун дар ин бархурд ҳайсияти миллии худро гум мекунад. ва хушбахтона бибинед ки дар барномае ки ҳукумати Тоҷикистон чӣ дар донишгоҳҳо ва чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба роҳ мондааст, пеш аз ҳама ба ҳамин асари худшиносӣ сарчашма мегирад. бубинед дар барномаҳое ки дар мактаби миёна омӯхта мешавад, хоса ду муаллим, ду фан, муаллими ду фан, яъне яки адабиёт ва дигари таърих бояд дар ташаккул додани худшиносии хонандагон нақши бориз бозанд. истиқлоли давлатӣ барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро фароҳам овард ва ҳисси хештаншиносии сокинонро барои дӯст доштани ватан дучанд намуд. аз ин рӯ зарур аст барои рушди минбаъдии кишвар дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлолият, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъмини амният ва сулҳу суботи ҷомеа, инчунин ободониву пешрафти мамлакат ҳар як сокини кишвар бояд ҳиссагузор бошад. Бобокалон Аминзода, Холмуҳаммади Давлат, бо Аҷлаи Сайвалӣ, Ахбор.
баргузории озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст маълум намуд ки миллати тоҷик ба китобхонӣ таваҷҷӯҳ дошта нисбат ба китобу эҷодгарони китоб арҷу эҳтиром мегузорад. ҳадафи асосии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз эълони чунин озмун он аст ки китобхонию китобнависӣ дар ҷомеа боз ҳам бештар ривоҷ ёбад ва сатҳи маънавию ахлоқии ҷомеа суханварию суханшиносӣ боз ҳам беҳтар гардад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. дар баробари ҷалби бештари қишрҳои ҷомеа новобаста аз синну сол ба китобхониву аз худ кардани порчаҳои назму наср озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст тӯли 2 соли баргузорӣ даҳу наврасону ҷавонони соҳибистеъдоду болоёқадро муаррифӣ намуд ва ҳар як нафар иштирокчӣ ҷиҳати сазовор шудани ҷои ифтихорӣ номгӯи васеъи асарҳои адибони классику муосир ва ҷаҳонро мутоалиа намуданд. ин озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст як таконе дар байни ҷавонон ва ҳатто калонсолон ба мушоҳида мерасад. ҷавононе буданд ки солҳои сол аз омӯзиши китоб аз хондани асарҳои бадеӣ дур афтодаги буданд. ин озмуни ташкил гардида ҳамаи онҳоро ба он водор сохт ки ҳар як миллат бояд ки таъриху тамаддуни ниёгони худро бояд ки донад. ин пеш аз ҳама дар онҳо як ҳиссиёти инсондӯстию як меҳру муҳаббат нисбат ба модар, нисбат ба ватан, нисбат ба миллату забони худ пайдо гардонад. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аз аксарияти кулли ҷомеаи кишварро водор намуд ки беш аз ҳар вақти дигар ба китоб рӯй биёранд ва дар пайравӣ ба анъанаву суннатҳои ниёгон дар муҳити коргоҳу оила ба китобдорӣ низ таваҷҷӯҳи доимӣ зоҳир намоянд. дар шароити имрӯза дар ҳар як оилаи мамлакат асарҳои мондагори ниёгони гузаштагони пурифтихори миллати тамаддунуфаромон маҳфузанд ки ин тадбир барои зиёд намудани майлу рағбати наврасону ҷавонон ба китобхониву китобдӯстӣ фазои басо мувофиқу мусоидро муҳайё месозад. ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст дар маънавиёт дар бедории миллат дар худшиносии миллат ин як такони азим аст. чунин чорабиноҳо миллати моро ба ҷаҳониён муаррифӣ месозанд ки миллати тоҷик чӣ таърихи бою ғание дорад ки ин аз пешравию комёбиҳои ояндаи миллату ҷавонон дарак медиҳад. дар ин шабу рӯз ҳам хурду бузург барои дастрасӣ ба китобҳои адибони классику муосир ва ҷаҳон талош мекунанд ва азм доранд барои ширкат дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ин навбат фаъолтар бошанд. ширкати фаъолонаву сершумори намояндагони касбу кори гуногун дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст далели равшани тамаддунуфар будани мардуми тоҷик дар арсаи ҷаҳон аст. Маҳмадалӣ Сафар, мақсади мақсад барои барномаи ахбор. идомаи барнома бо назардошти сардомадани зимистони имсола ва бемушкилӣ гузарондани мавсими сармо аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои таълимию тандурустии шаҳру деҳоти Кӯлоб ангишти хушсифати ройгон расонида шуд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб. бо мақсади дастгирӣ ва бемушкилӣ гузарондани фасли сармо аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 25 шаҳру ноҳияи вилояти Хатлон ба миқдори 3000 тонна ангишти хушсифати ройгон барои истифода дар муассисаҳои бахши иҷтимоӣ кӯмак расонида шуд ки аз ин ҳисоб як қисми он ба муассисаҳои таълимӣ ва тандурустии шаҳру деҳоти Кӯлоб дастрас гардид. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ки тавассути маркази гармидиҳии синфхонаҳо бо сӯзишворӣ гарм карда мешаванд, дастрасии ангишт ва захираи пешина синфхонаҳо ҳамеша гарм нигоҳ дошта мешаванд. ҳамаи муассисаҳои таълимӣ бо қадри кофӣ бо ангишт таъмин карда шудаанд. мо дар тамоми муассисаҳомон бешакл чорандешӣ кардем, яъне печҳои махсус шинодем ки дар ҳолати набудани барқ мо аз ҳамин печҳо истифода барем. дар ҳақиқат ҳам ҳамин хелам шуд ва пеш аз ин овардани ангишт мо захираҳо доштем. мана дар деҳотҳо бо соҳибкоро бо ёрдами раисони ҷамъиятҳо бо ассотсиатсияи падару модарон якҷоя суҳбатҳо гузаронда будем ва захирамон дар анборҳомон тайёр буданд ва мо тайёр будем ки зимистон гузаронро дар як сатҳи баланд гузаронем. дар баробари ин боз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромаданд ки имсол хонагӣ камтар сахттар омад, боз 31 тонн ангишт дига ба соҳаи маорифи шаҳри Кӯлоб
ёрдами ихтиёршонро ба таври ройгон расондам. чун зимистони имсола нисбат ба солҳои гузашта хеле сард омад ва дар оянда низ сарду тӯлонӣ пешгӯӣ карда мешавад, дастрасии ангишти фони яғноби ноҳияи айнӣ ба муассисаҳои тандурустии ноҳиявию деҳотии Кӯлоб аз ҷумла ба 10 маркази саломатӣ, 40 бунгоҳи тиббӣ ва таваллудхона расонида шуд, ки барои дар оянда дар ҳолати хубу бемушкилӣ гузарондани фасли сармо мусоидат хоҳанд намуд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. мавзӯи дигар, дар ноҳияи айнии вилояти Суғ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 2879 гектар заминҳои корам мавҷуд аст, ки аз ин 1500 гектараш ба хоҷагиҳои ҷамъиятию инфиродӣ вобаста мебошад. заминҳое ки имрӯз шудгор шудаанд асосан барои кишти картошка омода шуда, бо тавсияи мутахассисон аз нуриҳои органикӣ ки боиси фаровонҳосилӣ дар оянда мегардад истифода карда мешавад. гузориши Фарҳоди Раҳмат аз ноҳияи айнӣ. дар ноҳияи айнии вилояти Суғ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ 2879 гектар замини корам мавҷуд аст, ки 1500 гектараш ба хоҷагиҳои ҷамъиятию инфиродӣ вобаста мебошад. боғоти ноҳия бошад дар ҳама шаклҳо 945 гектарро ташкил медиҳад. имрӯзҳо хоҷагидорон бо истифода аз ҳавои мусоид бо ҷалби техникаҳои соҳавӣ ба шудгори заминҳо машғул мебошанд. мо аз имкониятҳо истифода бурда тамоми он заминҳоро ки موافق نقشه باید کشتی زراعت ها گذرانده شود. شودگار رفته شده است تا به امروز در ناحیه 920 هکتار زمین ها حلقه از شودگار برآمدگی هستند. در حدود ناحیه عینی سال روان 336 هکتار کشتی تیرماهی، از این 156 هکتار گندم و 45 هکتار جو و دیگر زراعت ها کشت گردیده است. طبق دورنما کشاورزان میدان 1200 هکتار را باید شودگار نمایند که تا به امروز شودگاری 920 هکتاری آن به انجام رسیده است. ما حاضر در جماعت دهاتی عینی در خواجگی شرکت قرار داریم. خواجگی 67 هکتار زمین کارمی آبی دارد که ما حاضر شودگاری برآورده را کرده شده برای کشتکاری بهاری. شودگاری زمین‌ها اساساً در خواجگی‌های دهقانی سامانیان، شرکت و خواجگی دهقانی طغرل به راه مانده شده، مرحله به مرحله در دیگر خواجگی‌ها به راه مانده می‌شود. زمین‌هایی که امروز شودگار شدند اساساً برای کشتی کارتوشکا آماده کرده می‌شوند. پیش از شودگار نمودن سهامداران با توصیه متخصصان در زمینی در اختیار داشتهشان پارو و نوری‌های ارگانیکی می‌پوشند. زیرا رعایت چنین قاعده‌های آگروتکنیکی باعث فراوان‌حاصلی در آینده می‌گردد. زمین خواجگی دهقانی خوشکت طریق کانال خوشکت از سوی آن در مسافه 5 کیلومتر به طور خودجاری از سوی خوشکت و پایگاه آبکشی ورزدو آبیاری کرده می‌شود. خط خودجاری آبی فولزی دو کری خوشکت باشد با پررگی به تعمیر برآورده استفاده که با موسم آبدی با پررگی با آب تعمیر می‌کنیم مردم ما. ساکنان ناحیه عینی بیشتر به باغداری مشغولند. یخوابمانی عامل سرحاصلی و صفتناک به دست آوردن میوه‌جات محسوب می‌یابد. از این خاطر تا به امروز باری دوم است که میدان 1760 هکتار باغات ناحیه از یخوابمانی برآمده است. ما پیشتر ما یخوابمانی کردیم در همین باغ. ما دوره دوم مرتبه ما یخوابمانی کردیم در همین. باغداران در برابر چنین تدبیر اندیشی‌ها همچنین به شاخدارایی درختان باغی در اختیار داشتهشان را به انجام می‌رسانند. تو به امروز یک چند سمینارها گذرانده شد در جماعت‌های ناحیه که اویدی به شاخداری درخت، اویدی یخوابمانی، اویدی کشتی کارتوشکا و مردم فهمیده داده شده است که من همین کارو اقلیم ناحیه عینی برای باغداری از جمله زردآلو بسیار موافق می باشد. همچنین رشد باغداری باعث زیاد گردیدن اقتدار استحصالی گردیده و بازارهای شهر و نواحی مملکت نیز صادرات آن به راه مانده خواهد شد. این تدبیر باعث می گردد که سطح اقتصادی هر یک عائله نیز بالا برداشته شود. در ناحیه فرخور تا امروز در میدان زیاده از 100 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است. امسال در بخش خواجگی‌های دهقانی ناحیه موافق دورنما باید در میدان 270 هکتار کارتوشکا کشت کرده شود که این نشان داد نسبت به سالهای پیشین 50 هکتار زیاد است. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان.
در نویه فرخور با استفاده از باد هوای مساعد کشت کارتوشکا ادامه دارد. برای تامین امنیت عضوقواری فراوانی بازار استعمالی و قانع گردانیدن احتیاجات عائله با این نامگوی محصولات غذایی امسال کشاورزان نویه نیت دارند که موافق دورنما میدان کشت کارتوشکا را نسبت به سالهای پیشین زیاد نمایند. امسال کشاورزان نویه ما موافق ترکیب کشت زراعت‌های کشاورزی نیت دارند که در میدان 270 گکتار کشت کارتوشکا را به انجام رسانند. در خواجگی‌های نویه تا امروز در میدان زیاده از 100 گکتار کشت خصوصیت کارتوشکا گذرانده شده است. برای اجرای نقشه دورنما و رعایت تدبیرهای آگروتکنیکی در کشت و پرورش کارتوشکا در جماعت دهات ظفر نویه در موضوع تکنولوژی کشت کارتوشکا مشورت متخصصان سوها با اهل زحمت دایر گردید. در جماعت دهات ظفر زیاده از 10 گکتار کشت کارتوشکا با پراگی به انجام رسیده است. کارهای فهماندهی دوام دارد. ما سعی و کوشش میکنیم که تا وقتی معین شده کشت کارتوشکا را به انجام رسانیم. چنین مشورت آموزشی در جماعت دهات فرخور نیز تشکیل کرده شد. در این دهات نویه کشاورزان نیت دارند که روزهای نزدیک دورنمای کشت کارتوشکا را پررا اجرا نمایند. در جماعت دهات فرخور موافق دورنما باید در میدان 30 گکتار زمین کشت کارتوشکا گذرانده شود. تا امروز کشاورزان جماعت دهات فرخور خواجگی دهقانی در میدان 12 گکتار زمین کشت کارتوشکا گذراندند. موضوعی که ما قرار داریم در اینجا در میدان 1 گکتار زمین کشت کارتوشکا رفته ایستاده. امسال در بخش خواجگی‌های دهقانی نویه میدان کشت کارتوشکا باید نسبت به سال گذشته 50 گکتار زیاد کرده شود. با این مقصد اسباب دسترس شدن تخمی خوشصفت کشاورزان اقدام گرفتند که کشت کارتوشکا را در اساس توصیه متخصصان سوحه در مهلت پیش بینی شده به انجام رسانند، زیرا کشت سریوقتی یک عامل فراوان حاصلی ارزیابی کرده می شود. در ناحیه خراسان با استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی 364 انشاءات به نقشه گرفته شده تا به امروز 314 عددی آن الکی مورد بهره برداری قرار گرفته است. گزارش نوبتی در این خصوص تهیه شده است. رسیدن به استقلالیت کامل وطن از همه دستاورد بزرگ برای مردم تاجیکستان است. این زمان در ناحیه خراسان ولایت ختلان بخشیده به استقبال سزاوار جشن 30 سالگی استقلال دولتی کارهای سازندگی و بنیادکاری اوج تازه گرفته است. همین است که از سال 2018 تا این جانب 314 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند که 86% نقشه پیش بینی گردیده را در بر میگیرد. ما صاحبکاران تصمیم گرفتیم که در 30 سالگی استقلالیت سهم خودمون گذاریم یک مرکز خدمترسانی ساخته به استفاده قرار دهیم که در آینده 20 نفر ساکنان همین محله به جای کار تامین میشوند. در حدود جماعت دهات به نام صدردین عینی از شماره انشاءات به نقشه گرفته شده قریب 80% آن روی کار آمده امروز بهر ساکنان خدمترسانی می نمایند. بخشیده به جشن استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در جماعت دهاتی به نام صدردین عینی 45 انشاءات ما به نقشه گرفته بودیم که تا امروز 39 عدد انشاءات را پورا ساخته مورد استفاده ساکنان قرار دادیم. در برابر انجام دادن کارهای آبادانی بهر تازه کردن زهبور و زهکشا با اقدام مقامات محلی در یکجایگی با اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه در حدود دهه‌های آسیب‌پذیر دهاتی به نام صدردین عینی یک قطار کارها به انجام رسانیده شده است. تا امروزه 13 کیلومتر زهبور زهکشا را تازه کردیم و در نقشه هست که 10 کیلومتر دیگه با زهبور زهکشا را تازه کنیم. زهبور و زهکشایی که چند سال اخیر تازه نگردیده بودند با استفاده از تکنیک‌های معاصر ساحه کنده شده موافق اطلاع امسال باید 25 کیلومتر چنین زهکشا تازه کرده شوند. طبق اطلاع بیشتر زمین‌های کارام آبی ناحیه خراسان طریق شبکه‌های آب تامین کنی شاداب می‌گردند. به خاطر باز هم بهتر نمودن دسترسی ساکنان با آب تکنیکی کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه پایگاه‌های آبکشی که به تعمیر نیاز داشتند امروز با جلب متخصصان ساحه از تعمیر برآورده نیت دارند که این موسم تمام زمین‌های کارام را با آب پالیزی به مشکلی تامین نمایند. در ناحیه خراسان 3604 گکتار زمین‌های کارمی آبی با پایگاه آبکشی
обёрӣ карда мешавад. дар ҳудуди ноҳияи хуросон ба масофаи 53 километр заҳбуру заҳкашои байни хоҷагӣ ва дохили хоҷагӣ 99 километр каналҳои обёрӣ мавҷуд буда, ҳамасола мувофиқи талабот вобаста ба имкон тоза карда шуда ҳолати мелиоративии заминҳоро беҳтар менамоянд. дар баробари омодасозии иншооти марбут ба таъмини оби полезӣ имрӯзҳо дар хоҷагиҳои деҳқонӣ кишоварзон ба дигар корҳои саҳроӣ машғул мебошанд. худойдоди раҷаб, искандари саид, ноҳияи хӯросон, барои барномаи ахбор. биёндагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.